ke lora le motho ke nena e thobalanong aga ke tlile ka ga moremi ke kreile thušo ba nthušitše mo ba ka kgonang ba be ba le nna ka gae ka 7:07 ya bošego be le kholo e tsenang go founa motho a itseng a founela lekgarebele laka ba boletšitše seng tsona go fihlelela re tswa re ya go ba ka next door re botšiša go tloga ko ra mogong ga golo be le bana ba gešo le batho tsoko so taba yeo ke e šoro gone duela ga ke bolela ke ile ebile ke leboga modimo le badimo ba gešo ka gore ka di 22 tša September ba ile ba romela dikoloi tše e leng gore ba re di tswa ga ntate moremi be le tšeo santše di tle dintšee ba kgoditše ke segona be le Sunday ke ile lenyalong ke ile ge ke boa lenyalong ka mo next door ba nthela ba re bogone batho mo dikoloi ba re ke tša moremi so gore ba file founu tša gago founa mpeo be e sa tsene mola e le gore moakhelwane o nyakile go sepela le bona mara a re ka itia ke letswalo ka tlogela a wa ba sepela ke a lla gagolo le ka lapeng go boima ka lapeng la gešo ga ke tsene ntate moremi be ke nyaka thušo mabapi le gore ka di 15 tša July be ke a loša ngwana ge ke a loša ngwana ke ba boditše motswadi wa ka gatla o ile mola se a tla ka tšea ngwana o ka re yang go mo gatiša ka re ngwana o ke mo relletše yena ba mo tšere ba mo iša ka lapeng ba go mo gatiša yena o ba le dialogeng ka mo next door ga sesi wa gage ba ema ka terata ba re nna re ne dialoga aloga seo ka mo ge ba ne le ile ka sehlare go tlo kgwa sona gore mma sona mantei ba tswile ba ya mo ba ya go nyaka go tseba ka sealoga gore bebe ke isitlišitše sesweretše jwang ba kgoitše le gore ba go sene bothata mo sealogeng go motho o be ba ile go yona a ba rela re boelang morago ngwana wo o rile nto e botse ebile ngwana wo ka moka ga bo mogolo ke tswile go yona aga last year ka December ngwanyana gešo ba bolotša ngwana a molotša ba bolla senotlelo re bile ka mo re ketikile dialoga ile ka bo mafo ba tliša mogala jo ke mogala jwaka a tla ka mafo a etswa go malome le gona bo gone dialoga a ba fihla ba mmeile mohlare nna be ke le ka morago ka mafuri ke hlatswa dizwana ke no makala buta ka bo ke mošala morago le tšhomi ya gage ba itia mogala jo ebile a idibetše ba mogoga ba motšiša ka morago ka kua lapeng mo keleng ba re tšea mpi ya gago le sepelele ga lena ka re ke sepela jwang re ya ga rena wena butong rakang ke swana le wena o ne lapa a ke tswa le wena gore re wa tswa mmare ga tswa go tswa wena le mpi ya gago go butse kgale gore a ke nyake ka nako o idibetše bana ba ka ba founela borakgadi ya bona gore aowa gape mo papa o iteilwe ebile o idibetše na re tso re reng ka re ebile ba re raka ke lekile ka matla gore ke mogoge a mpalla ke mogo ke ile ka mo iša ga ka re dula ga rena ra ba mo go tloge mo re rakilwe e le ga yona tšatši la tabeo a ke sa tsena ka gae go ne dilo tše ding di duma gore o ka di bolela le mmago o tlo di bolela jwang o sa kgone go fihla gausi le yena ke a lla moremi re thušeng ge e le motswadi wa ka a ke bone gore e sa le motswadi wa ka o ke mo tsebang ene taba ye ya lehloyo go nna le yena e tswa kgole ga e thome gone jwale ke feditše ebile a mphile kokwa ke sebelega yena a nrela re mmago ke yena o na se nna mmago e le ga ba bereka dipolaseng kgwedi e fedile ba nrela ba re sepela mmerekong sepela go yena kgwedi e fedile ya go lefa tšhelete dijo a ke fihla kua go tsene nna pele go tsena ntate o mongwe a re o reng o swana le leti ka re ke swana le yena ke mma o ile ga a tswelela mola re aowa a se ka re o swana le nna na a swane le nna ke mmage ke ngwana gešo wa mafelelo o šalana le mpape morago tsona tšeo ke tsona tše mpe dintla bang gore motswadi wa gago a ka gana ya kgonagala gore a go gane nang ene bana ba gešo ke sesi wa bona le lapa le ba dulang ka go lona gore ba le kereye ke lole thata ke botša koko kere o ka se kgone gore o re supporte mma rena se ne taba le rena re nyakele Stan ke tswa mošate le koko ra go nyaka Stan o ba a sa phela ka madimo a bo re šeile ka 2018 ka di 3 October o ba robala a re šeile mara o re nyaketše Stan tene seo ba dulang ka sona ke lule le mokgekolo gore a se nyaka o ile ga e tla ga e kgwedi e fedile a fihla raga ke magoretšeng a re le nyakele Stan nna be ke tlo tswa Stan ka nako aka a re ga nawa di a fela be re dula ka moo mara a ntšhapoleleng gore 80 ka gae a re yena o ne bana ba bararo ga re reketse tša go ja nna ke ne abuti ba bang ba ka moka ba ntšhela morago a be isa nna ka mantso a re le tšhaleng le bapala ka tsona le tla bona gore le tlo di rekela ke manna bana ba ka eno ba bararo ba gešo ba babedi ba mafelelo o ba fa tšhelete mo e leng gore nna be ke sa bone a re le tla šale le bona gore le riang ka yona ge dijo di fedile ke bohloko montate moremi ke bohlokong jwa mafelelo a go kgonagale gore o ka ba motho magageno a go gana batho ba sa go nyake
ka di 24 thušo ye ke kry-ile thušo ebile go tsweletše taba ye nngwe ya gore ke ne badimo ka fetse ke enya ka gore ke ne badimo ba ba ka beile ba kae ba re ba borrago mo o tswetšeng ka ge ke be ke tseba gore ga botate ke kae ke tlo ka go bolela gore a wa nna ke a bajwa ba re tabaše ka mo motseng wa gago ba le bothata mara o ekwele mma ebile o fetša a bolela re a tlogele batho ba ba ka moo a se ba gabo ke tla mmotsa tatage moaleng jwale yona eo ke a e kgopela ke ne tlhogo ye nngwe e se taba tše itlhakatlhakano ke leng go yona ga e fole gopa ka mogare ga tlhaloganyo e tšea melala ye e tšea magetla ene e nyaka bošego mola ke robana ke a lla ntate moremi thušang ga golo le thušeng lapa la gešo le thušeng le yena motswadi ka mokgola go leng ka gona ga botse ga ba kopana le nna go kukwa magetla mo irong ke ya le yena ga a kankerea ka gore ka hwetša yena pele a sa thaba o ba ka mokgomong a ke tse gore go ka riang thušang mo le ka kgonang ke le re le ba ga mang mama wa tšatši ke remo le ba ga tšatši tate ke eng le wena mogauso ke mogala jwaka ke mogala wa gago wena le yena mathata a lena le ba babedi ke eng nna le yena o nna le yena ga botse a relwe mara go lwa ba ba gešo gore ba šale ba ntlhoile a ba monyaki ba ile ba nthela ba reng ka sere ke le modidi ka dula le modidi jwale ke ne bana ba bane le yena ke ye kae ka botse o ne bothata le batho ba geno ke ne bothata le batho ba gešo ga golo ga ba nyakeo ge nkabe ba re ge ba nthela ba re motlogele ke motlogele le mo radiong nkabe le sampone jwale ka re ke ganne ka re ke monnaka ebile ke fetse le gore ke tlile mo kare ka ge batho ba lla dillo ke kwa ba thušega a ke ye go ntate moremi le nna ke tla kry-a thušo bo o dumile gore re go thuse jwang mo mathateng a ka gae a batho ba geno mama ke nyaka kwano ga re kwane ga go kgonege gore ka geno ka se tsene ga go kgonagale ke kwa bohloko thata ke nyaka kwano re kwane le mogala jo a ka ba moratile ka gore penane ba e swere ge nke ba sa monyakeng ke ba e ganne ba e amogetše ebile re dula ga rena ba e amogetše ge nke le mathomong a sa monyakeng ke ane gore ba kgatebe rena aowa ka wena aowa a ke nyake selo ba dumetše ntongwe le nngwe ebile ke išitšwe bogadi ba boa ba nkiša ka lapeng ke dula ga ka gona mola keremo alright ka ge o le ga gago mama ene ba genu ba ilwa ka taba ya lapa la gabo bona goreng o sa no tšo ba tlogetše gannyane wa dula ka mo ga gago wa thušega and then bona rata ra bona re taba bona re e bereka jwang ka gore gombele ge re ka ba bitša ba ka tla mo ai mosegare ba kgopetše difounu ke ba file difounu ba founela ai o ka mokgola ba re ba tšhaba go e swara mara go ne ngwanyana gešo o ba nyaka go tla le nna mo yena o mmamphogo ka ga kwele ba le ba tšhošwana tšea gore nakong ba tlo tla ba tsena a re ke ba khelwane o tla tla le bone mara ke feitše ke e kry-ile gore ba tšhošwane ga batle so wena ba tla bolela le wena mo founung ka gore a go kgonagale gore ba ka lata nna ba tle ba lata wena mmamphogo o sepela petrol ya a ke tsebe ba bolela le mamsagare ba gabo re kgone go kwa story sa go felelela okay go tlo nyaka gore re kwa gore ba be ba bolela le ba le msagare ba boletše jwang a ke tsebe gore le tlo e bereka ba malome ka kapa Ikaba wa Afrika, jazz, Rosa Tamamuka, house, gospel, hip hop, soul, goba amapiano, bošego le mosegare, ka mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend like all 96.3 FM. Go fa mananeo a go thakgatša tsebe ka bagaši bao o ba ratago Mutse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego re tla netefatša gore re go fa se sengwe le se sengwe seo se tlhokago Mutse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego o kompotše mo mama wena ga botse phišagelo ya gago ko re o kwane le bana ba geno re kwane le motswadi re kwane ka gore monno ga ntlhabiša ka mokgo go leng ka gona go loiwang le go a ka tla re ke ya fetša wa go feletša kae ka gae ga ke kene a ba monyaki be ke nyaka re be phisi re kwane re be ntwete go etša morago
ene ntwa ye le gona ntwa kgolo ye e hlamegileng e le lebaka la gore ba seke ba monyaka ba re keng monna wo ke motho wa gore wa madila wa nwa so bebe ke ne gore kgwetse ga nwele jwala ga e tla re fapana diphapano tša rena ke tloga ke ya ka gae a ke fihla ka gae mmare e goreng ke rawa ke fapane le kgatebe a re tsena ka molangakong robale ke tsene ka mola ke robale furugu a ka sentše a re re ye go kgatebe re ye go kwa gore ke no tšea bana ka sepela a boa gape dibedi a ria tsona tšeo ka ya ka gae ka go robala a boa gwa sebeta ba bile tšatši leo ga mpodiša ke mohlokile ka hwetša banyana ba gešo ka re aowa ka ge le kwa mašata kua nna ke tlile mogala jola wa rasa ke kgotlelele mašata ke no re ke motlogela kgone go robala aowa ke kry-a boroko ke a robala furugu ke a tsamaya madimabe bana ba baka ba ile ba rutela dikobo a ba rutela dikobo baka la gore mma tla re le nna re jo bana gape ba šale ba rutela dikobo ge e ba nyaka gore ke tle ke ditlhatso le gona nke ya mpoditše wa ditlhatswa wa go botša batho ba bakhelwane gore ompo ba lwa jwang kapa jwang a ke nyake go bona ebile bana ba lebaga a tlile le bona ka mola ba rutela dikobo gongwa le gore go jwang a go jwang ke no dula ka gaka and then go ne dilo tše ding ke ya mohloka ke motswadi gore nka di bolela le yena ga ke kgone ke baba ke pelo thata ge o ile ka gae o nyaka go bolela le mamago o raka ke mang ke yena o nrakile ke tsene e se ke rakiwa last year ka December o raka ke mamago ke raka ke yena e le ga nraka ka mogala jo a re tšeampia go sepele e se re tswana nako ke rako wena bo o dula ga geno le mogala wa gago re thomile re dula ga gešo ka moga gešo go fitlhelela re nyaka stene mara a ke re mama wa tseba gore molao wa segabo rena mogonyana a ka se dule ka bogweng yena a ka se dule mara be ba le right ge ba go botsa gore no lena e tswang le nyake stene awa be se tabe a ka rela ke bona stene nna ke nyaketse ka mogae mma be re dula ga mokgekolo yena a bereka dipolaseng nna ka rela kokwa ke kare a re nyake stene sa gešo mokgekolo la re nyakiša stene sa gešo re nyakela mma o ile ga a boa dipolaseng a hwetša re mo nyaketse stene ga go a ba gabotse o nrogile mara ka no kgotlelela gore ga mara ka mo fa lebaka gore stene gore ke senyake o kwane le bommangwane gore le tšhentšhana ka go reka bupi a o sa kgona go reka bupi bommangwane ba goga boima ebile ba gogiša le mokgekolola boima mola a sa gole sasa ke bona gore bokaone re ye ga borena go mo tlo kgone go rekela tša buja nnete ke re ile ka mokgwa re kry-ile ga borena dijo tša gona ba re ga reketse 25 le 5 kilo ya dinawa a re di fetse kgwedi ke tse ke sesi nna ke wa bobedi re 8 bana ba ka mokae ke ba lebeletše ke le motswadi wa bona nto empabišang pele ke ba godišitše gore le kgone bona ba sa kgone go godiša bana ba ka e ka ge le bommangwane ke nto empabišang pele gore ke nyaka poelano go bona a se ke ba e kwa nqa ya ka se ke ba reng mma o ile ga ba botšana nako a re raka last year December ga ba boa be ba se gona ba go ne wa mamphogo ke yena ba ka e tlatsetšang ke ba kgona go kry-agala o ba boditše tša di boditše nna ka no bona ba kwatile a ba sa re dumediša ba no re feta le tšhomi tša bona ba tsene tabe ka moka re no fetwa ga ke kena modirong ba re šoo o laišitše mmage pitšeng tše kgolo nna ke bona di thuša batho ba bantšhi ke ya di thietša a di sotle motho di aga batho mara ka mokgwa bona ba etšeang ka gona ba bona o ka re pitšeng tše kgolo ke dilo tša go bapala ka gore tšatši leo la di 24 ke boditše mantšwa gore pitšeng tše kgolo a se bohlokwa jwa gore nka bo ile go nyaka tharolleng ke bo e boletše le mmago jale ka hwetše mpipela gore mma ke tlo bolela le yena jwang ke sa tsene ka ga yena ke kgone go ba le yena ke bone gore pitšeng tše kgolo di tla nthuša ka ge di thuša batho no pitšeng tše kgolo a se mo e leng gore go a bapalwa mama ande a se mo e leng gore go poula batho ande a se mo e leng gore ge motho a tlile pitšeng tše kgolo o re ile molato a ke re pitšeng tše kgolo re tla re nyaka thušo so go ne le maele a mangwe ge baagelwane ba go fa ona ba swanetše ba kwešiše gore maele a mang ba thubela mme gore yena le bana ba gage ba ska ba le lerato go ska ba le kwano go tlile mo o nyaka tsela ya gore wena le mmago le kwane gobane o lekile makga a mantši thata and then go padile so go ka se dule go padile go fitlhelela re thuša batho ba e leng gore ba lekile gantši go pala go loka and then ke mo rena re tsenang so go nwa le wena le mmago a le kwane a re kwane ke lekile thata taba e ya go se kwane le nna le mokgekolo o e tlogetše mmage kokwake o e tlogetše o paletše ko go e rarolola ebile modimo o motšere a fela a re o tshwenya keng ka gore nna ke gona o sepetše thobela le kae re gona le bolela le ntate moremi a kere re na le mmago re ena ka moo so lena le tseba eng mabapi le tabeng ya ntwa ya gage le mokgekolo nna ke ditsebiša ka leina ke le Mpho Judge
a o tso wa leng ka moo ke sesi sesi a le botseng nnete sesi a shale a ilwa le mama sesi wa roga o a rogana yes ya and then lebaka la gore go thome ntwa tlhakatlhakano last year le go ne di a loga ka mogae le go ne di a loga ka mogae sesi a mampho go na a loša ngwana wa logile a go molato la be re titšwetse re ile monyanyeng ga bota ge re boa monyanyeng re kry-a ka mogae go kwatilwe a go boledišane ba bangwe ba dutse mokgoba motlhareng ba bangwe ba dutse ka lapeng a kere and then ge re fitlha a buto mogolo ko mpitsa ke ne le sesi yako ke mo latelelang ore ge le re bona re lefa le go lwewa ka moki sebara sa lena se nametse fridge se binela godimo ka fridge and then ge ke botsisa ke re wa kgonagala gore motho a binele godimo ka fridge sesi ya lena wa nthoga and then mama o kwatile o dutse motlhareng le tšhomi tša gage sesi ko go roga mosadi ya modimo ka ge a lefeletša mokgekolo mogala jwa gage o roga mokgekolole and sesi le mogala jwa gage ba lwa rena re bereka go ya kua go namola le mama no loto le ya gage le ya gana ba mo remile ka garafo a namolwantwa tša mogala jwa gage le sesi and then dintwa tsa ka mo motseng o yes ka mo wa lwewa yes ko reng a go nyaka go gadiwa o bolela o wrong o ra o ya le motswadi ya gago re kry-ile kgolo motshegare ba re tshepiša le rena batho re lata re ema seng ke ra latio a bolele nne koko ka yena gausi kokoso o robetse wa tsa ke kgopela le no ntsošetša koko sese lena le rema koko ka garafo sebare nko le no tsošang koko sebare wena o bina godimo ga fridge awa nna a tseo ebile nna ke tsebe bile ba bilela godimo ga fridge makana a botse tseo ba di thomela a tswa taba ba kgona go te tlhamela taba mara wena le mme le phela ka go lwa ka go bethana tseo ne tša kgale a mšoke ya le mo 27 years go jwale ka nlapa le ke ditšeng ka boao mosadi ke tšena ko ngwe telela e bana bala ba bolelang baki ke ba nna ke ba godišitšeng ba bona a se gona ke nyaka gore botsa nnete so e no gore go seno go fitlha gone jwane ba tlo gore ke nametse go di ba fridge nna ke ile ke wa ke nule majwala fela ke nnete ke ile ke nwele go tlogelela mo ke ne ke tswa ke le ga malemo a bona titi le go la le sealoga le gona ka fitlhile ka tsela ne ke sa tepone bana šiba ba ka no ntlhatsetša ga go ne tabe ya mohuta gore fridge kala o ka gopola gore ka lamela godimo fridge wa bidilagona e tlo pšhatlega ko go kwele koko le kae motswadi re gona o re swarele go go tsoša bošego koko lebelela le ntate moremi ke ne le malome ka kapa ka mo radiong re ne le sesi šuena mo o a lla o re lena le moraka ka gae o a rereša go moraka ka gae ke a moraka motho wa ntoga o go ntšitšetša ka fatshe le ngwana o wa go roga mma go rena ye mokgekolo a fetšang go e bolela e kwiša bohloko nka se le ntšhentšuleo nka se le ntšhentšuleo mma ke motho wa go tetlhamela ditaba be ke nyaka gore ye ya gore wo ba nametse fridge ngwanyana ka tšhua mmamphogo a tsene wa founeng o ba se gona ba fitlhile ba botsiwa ka ntle ga letsogo sebare ke kgopela gore a tsene wa mmamphogo mo founeleng ke yena a bone ntongwe le nngwe allright ke nyaka taba ya gore lena mama koko se o buile koko le kae koko re gona o wa leroga owo lebaka la gore le morake ke lebaka la re ga a bolelele lena bjale ka ngwana wa lena motho se ba ngwana go feta ka 27 December a roga sa tle ka mo gae gona bjala ke tsore ye moretse go ratle ko keng ba re wena o ba rogile sesi wa setlo sa tla ka gae ke rakilwe o nthetša re ke sepele ande ga mo bathong mo gang kereya e ke dumelang a dumele moremi ke mora
ke go ra re setela ka sonthogetsa ka fatshe ka tsela ngwana ba a ntugane no ye wa e kgonagale kokonne o ka se roge mmago go roga mmago o tlo tšea kae mahlatse o tlo tšea kae dimpho go roga mmago ra re batho ba bang bona ba tle ba mohlompe jwa a se ke moroga tša ka fase nka se moroga re fapaneng tate moreng o nthogetsa ka fatshe wena o nthogetsa ka fatshe ene o rugile le kgaitsedi ya go laiti o re o tla re itia ka mogare ga lapa wena ke tsone ko mo moreng wa go ba botsang kare ke nna nke ke tlile koo ka re ko ena o roga nna sebare yena o le phediša jwang ka mo gae sebare ke taba tse di thomile ka yena ke be go le dialoga mo ge dialoga mo la mathomo a ile ba mpitsa ena a ile moima ba re gomme nna ke nagana gore modimo mo gongwe wa go mothuša gane ba fapana kua la mathomo ge ke fitlha kua monna o la lebile ga ntšhabe o swere garafo a re ke rema o ke ile moima a taka ya itea nna tolole garafa ntita ka morago a garafo tolole ka no di tlogela ande metlhe le metlhe o no dula nthoga o mpotsa ge ena mmago a buile nna ke tlo kgwaneng o mokgonyano mokgonyana ba re wena o rela mokgekolo gore o mo rela gore o tlo o kgwaneng a re mmago o kgwile ena wa gore nala jala o tlolela a re ra setša mo botšego ya o ka bolela tate mogolo ka mogae ka ba ithobela maga ka mogae ba kgona go tlhamela taba ge e le nna ga ke tsebe gore sale ga le fitlhane sa le eno ba nna ga zanka ka roga mokgekolola kore ntwa ye e leng a e tselela ya thoma ya mathomo ke tlo e bolelang ya re ya garafo ne ke peta nna ka le ka gae so diphapano e tlile mo gareng ga ka le mosadi oke so ba nkgoditse ke peta ga e tla mo ba kgwetsa ke peta right ne ke sa re ke a kore ne ke le ka nkgole ba ntletse ka gona ka bogale le nna ne ke sa re ke a ba rema go ba remeng ga ka nke ke ba remileng ke e ba go baditse ile ka ba leka ka ba tšha ba nne ba le bogale mo go nna mola ke le ka motseng wa ka ke ka motseng wa ka plus gore ke ba bola le nna ba tsere ntwa ke e jwang tšhanto wa ka le mosadi ke e jwang ora tseo ke di šiša mare nka se di bolele ka ke di tšhile go ga le la re wela le ke dutse fase nka se di bolele gore batho ba leka ka montle ba di gore ke e jwang e fe inya ka go tlhaloswa mara e tla tlhaloswa ja tšile leng right mare a fapala ngwana ga o ntira so mara empa so la ke amogela so re e ke bolela le yena o mphagamotšetša o ya godimo so gona mo yena o lo ilata garafo ya mothija mme o lentša le gona o ka se reme motho o e latile jwang so kore ne ke e tshwere soke kore a nagana gore nna ke tlo betha na ile kgole a nagana gore nna ke tlo betha o ke le ka kwa mothija gore o se ka ba bogale so ka batho ba batho ba re lebeletše le ile mosegare so ka oma 29 right matlo a batho ba re lebeletšeng so right ne kgopela gore o be pick up o be fasenyana re kgole o ka bola le mmatswale le wena gape taba tša rena wa bona right ka ge ba nnene ke swere garafola le so o tlile a tla e wela ore a nagana ga rena ke tlo betha e ke le tambo ke mo re gomola la godimo yena a namba a feta moke e mothitše garafo e swere ke ma e mothitša e swere ke ma e swere ke nna sone ke e swere so a nyaka go feta moke mara ke re ke kwele le wena pa ore bo ba fokotša bogale ka ge ba etla ka bogale mo go wena ge e le gore mo gongwe o rile phoso kua morago o moile mokgekolo ka garafo e no ba re ke rile phoso ko ntshwarela ke re mo ba letlile mo lenyako lokiša mo re tletse go lokiša gabotsebotse kwano yona total ke nyaka gore mo kgopele tshwarelo mo go ye ya garafo go ra gore ka mokgola statement sa gago se beile la mathomo gore ke be ke bona ba le bogale ba etla go nna ene le nna ke leka go dikemeletše ke nyaka re itšee ka mokgwa o e beileng ka gona a ke re o e beile boalo go ra re mokgekolo taba ele ya gore o mo omile ka garafo a se ya moswara gabotse garafo ya go batša mogalabe garafo a ka go rema nna re nyaka kwale gore ke gore o diaka ga a sa nyake a tlhalose gore a sa nyake nna ke rwale bana ba ka ena a tšee ngwana wa gage ifere ba ka ngwana wa gage ka bane e le go kwana gona go thomile re kwana ke dula ka motseng wa gage thwithwi kore ke dutse ka moratseng wa gage mosho mo teng 18 years ke berekela ka mo motseng moo ka wala a botse bana ba bolela mare ke bona bo dimpho bakhe gomme ba tloga ba gotse mo gona ba ka le gore ba ka mara setšhabang ke re se a bakwa ba ka ga bana ba khirile batho ba rile ba tlo founa ba re lebeleleng solobeleso ke amogela re batla ka ja ke di vote mara ka se ke di vote ke tseba ntho ena ke I'm sure no ke tlhagalela ka 19 ka ba ngwa ka mang 97
ke tšwele ke ile ka ngwaga mang kana ka tsena sekolo ga botse ke fela ke lebala mo ka ke 20 mang 2020 mo steneng ke gakile o ka re ke bo 2021 kore from nako e ke na ke e boletseng ya mathomo ya ngwago ile ka I'm sure ka 2000 so ka ba ke na le bo o gabetse se ba re o godisitse ke bana ba ke ba godisega ko rile batho motho mang le mang ka notla tse eno ba diphapano tsa go ndwa le ka ba ne se tsa tlile jwale bana ba gage ba ke a thoma go risha kwa rena ba khonyana ba risha kwa e re ka go kgalata ba motho ka le re phela jwale e re thoma go dira soke re ka e bia jwang yana e bia ga botso re ne tlhalang ba khonyana ba balena tlhalang ba khonyana ba ena so se ke bone re ka bana wa ya ka re la ke tlhale because se ke bone motlhalo se tsa tlhaletse wa mathomo khonyana go dula ka mola sone le ke sa ga ntlhalo ya mosadi ge ba nna nrate ka baka la re bo mmatswale o le modidi ba ka se go rate so ne ke ja ka gore yena a be ba ka mshita gore na ke bereke ene ke ka le mosadi le bana ba ka re fo go la abuti ya go ke bona re fo ka gae so yena a just pay tore ge nna ke chiefile ka ba shutella ka kwa motsengole mara ko aka nka le dula re ke ba shutelle emampele a ke re lenyaka gore dilo di loke mo lenyakang go loka gore ro mon santja khopelo mo ntshwarelo and then go khopela tshwarelo a se gore mo gongwe nka no e bia gore mo gongwe wena a o tsebalege goba ko re nyaka solution ya taba e solution se ka ba gona o moremi so mara solution sa go ithomela taba tsa batho ba ka bona le bona batho ba go ithomela batho ba tlamela gore go botsa anyway o ka lo ya o frea ka o taise mo kae kan tšhelete nka intšha kore ntho ngwe le ngwe go tlo bona re ka le bona le re phisa mathomong ka bogone go la ka le tlo re phila mathomong di ga kanetse gore te ke thoma ke ya kagaka all right go ntjwale wena o phetse le mogekolo nako telele o fepa bana ba ga ra mosadi we mara se go la le mmereko mosadi o mogekolo ki o thomile a wa phela le yena nako telele ka ga awa na sa dula a dula mo ga ebe re dutse mo ga e shetse re tswile okay re tswile jwala re kwane o ka selo le mmago santse o lokise dilo le mmago tate le yena santse a hlomphe mmatswala ga ke mmage mmago go bolela le yena santse o bolele le yena ga botse mmago lla ka gore ngwana ka ke go raka ka gore a o bolele le nna ga botse wena tate go theleditse mokgekolo wa gago ga bolela le mmage o bolela le yena ga botse ba tloga ba sa kwane ba go tloga kgale le mmangwana ge le mmangwana ge o gona o mong go tloga tseba gore o nnokhe ngwanokhe o tloga molato tšetho o mosadi ke ba ke motshwere ka baka la gore ke bone tlhago ya gago sokolong ya gago from mathomong gore na a sokola jwang nke le ka bonna nke le kgale ke kgagwane le ena o nnoke so ka le kgona go jwa modimo o mphile ena ga ke tsore ka ns plus a ba fetsa bile a nteretse bana sebo ke tlhokile go ka kolla ka ge ke bona phapano ya bona alright le lwele go lekane ya go re lwele re feditse a re sa le ntwa go ntjwa le ke nyaka tswelo pele re nyaka tswelo pele kuku ge sesi go ka bolela le yena wa mmotsa gore o go tshwentse ga ka kang a go kgopela tshwarelo ka moswarela moremi nna wa mpona gona jala e ke ile thobela ka mokgwa pelo a ka e tlalanga ke mmona ene ge re gore gone bothata a tshwanetse gore ka malapeng le a go tletse batho go le modiro gomme a fapane le nna tšatši leo ka mo gare ga lapa basadi ba tletse mo ka ba ena monno a bolela mo a itireng ke o lokile ge re tla fapana o ba bina godimo ga frish gape nka se dumele eo o ba bina ke re ke a bolela gore o namelang frishi mosadi ya gago ka re ke monna gagwe o napile ore wena o nopile o tlhoile monna ka ke mehla le mehla go le modiro ka mo ke o roga monna ka ke monna ka a tshwanela go namela frishi gape frishi ke rekile ka tšhelete moreki go bethwa wena sebare ba go betha wena nna maaka na botse ka kwa bogoekelo ba ke kgoteletse a go ka ba le modiro ka kua bogoeng paka balombreme ene le batswadi ba ka ke ba botse selo nka no ke magaba ka ga mararo ke iteiwa ka kwa lapeng lela ke ita ke bana ba gage so tituo ya gona ke sa tsebe gore e tswelela ile ka ile le mme o ka ga balela nrate a no ba botsa so wena bana ba gago ba ka tla ba go botsa bare so wena o botsa bana ba gago so bana ba gago ba ka se rate ka ge motho a diang ka gona bana ba gago ba ya go kwešiša ba ya go balela selo bona fihla ba mphuthume ba mpete
solo ka gore ba fitlha a re bo wa ntshwenya moke ga ba sa botša ba sa dirang gantši o bethola eng mo gongwe ke go kgora kudu ore ke bothata ke gantši ba mpatreka ge ke kgotšhe ke le gona ka mo lapeng mara ke sa ba tshwenye ba no re kore ba ka no re wena e tswa ka marogong yake e tle ke o le ka mo o tshwenya le sister a rena ke gantši tše ba ne ba mpethela tsona tše tša bobedi tseke tše tša bobedi ba mpethela gore nna gantši ba re ke fapana le sister a bona so ke a ba tshwenya wa e modiro o mongwe o se wa swa a go gone modiro o tšatši le lengwe o no ya o seke wa nwa o nyake go bona gore mo gongwe ge ke se ka nwa ke tla bethwa ya le lebaka le ke le nexa le nagana ka one ke le ntse ke ba re ke ne gore ke motho wa madila tšatši leng go tla ba ka mokgomo so le nna ke ja ke ditlhong go be le modiro ka kua ba re nna ke mokgonyane gomme nna ke sae ka kua batho ba ntši ya jwang gomme nna ke sae ka kua ba re gomme go na le modiro bona monnola ka kua gae so ke kwa le nna enkoša botlhoko ebile le go uane ke nagana ka khuruwa batho ba re o se ka khuruga yalo o lokišang tabe go batho ba bagolo go pale ka kapa le pamoremi ba tla ba tšea ba beya fase ene wa bolelela maaka sa mathomo o tla kwagala gore o bolela maaka so tla se ke se bolela le nna mo ke nyaka thuso ya gore mosadi wa ke a kgone go pha le bophelo le batho ba gabo if nna ba ntsentšhe moo nna ke na le ka gaka nna nka kgona go ka dula ka gaka ka kwa bogoeng ka seye ja mo mosadi o ke go na le something gore mediro so di minateng so nna nka le ke tloga ke katakata wena wa morata mmatswalago nna ke morata kudu a go le mo a ke le mma nne ke nyaka ge ena ka kwala le mma a ke le mma ka tlhatlho ke tlo e khwetsa kae ke le mo gape a ke sa le tlhatlho mma ka o kgwile le bosebare wa ba rata a saka ka ba direla phoso le go bua le ke lemišana le batso kore phoso ona kore bona kore ba dirišwa batho ba ka moka ga bona ba dirišwa mako a le a bose o le gore o ile wa bona o dutse kwa thoko o sa bone se le gore go diregang wale pa le go bja gore e tla motho o di a solso fela o tlo fitlha mo le wena ka go kwata because wa botsiwa ene kgwetsa ba le motho o tlhakatlhakane mme botagile ga o sa motšea mothola wa mmea fase la bile fitlha ka go tentila fela so ke le kosa ke batho so le nna ne ke bopotse gore ka mokgwa o banego ka gona yena a tšee twice gore a o tla kgona go ka tšea bana ba bat le nna ke molwetse mo keleng mme batho bompeleng ke berekela le bona bana ba gage ba ne ke tšea ka botse no a ke sa le matlho alright re tlo e bereka so malome ke tlo fa malome ka kapa ka mola ke nyaka re boledi le leng o mohlabišitše mosadi o go ba sebo wa mohlabiša e sala ka no dia thiba sefero ba re ke thiba sefero e sala ka no ntšha sekete o sa le motšea ka 1000 yale right ya ba taba gore ke tlo le ka go gotlile so ke o mphonyogile le la because o se jampile bana ya ba taba gore a ke sa kgola ka re nka taba ya bengwe no ba taba gore ke lo lena ke lo go gotlile jale matla a sa le gona go bereka ke se gole ke tkhola yona ya grant take so go lulwa le gore ke kemoki gore makana go gore ke fishagala ke o pelo ile ka tla mo ka di 24 yena moretsano mongwe o la moretsa swarso saka ka 24 batsa ke nyaka re lokišeng kudu malome ke nyaka re sa le mo go ye ya mmatswale re dule godimo ga yona and then re lokišeng gore tše dintša dilo di tle di kgoneng go tsamaya ga botse se ka kry-e le gore tše dingwe re di šia morago nkwešiša ka lebaka la gore bothata bo bogolo ba gore dilo di seke di a loka di a sepela ga botse ka molagae ke lebaka la gore mme le mmage ga ba kwane ene o ka se re le motho wa lwa le mmago o tlo feleletša o e ba le mathata ene ntongwe e leng gona ke ge o le mokgonyana maelang ka go fang ngwana ke mokgonyana malapeng a batho sebare wena ge o le bole ka mokgonyana e re ka kua bogadi ka kua bogwe ba gago ge go ne modiro ya mara o se ka napa o enwa kudu ya o lebelele mo e leng gore jwale ka mokgonyana o ka tsena gona and then wa no dula le bagalabe mo la gorong e segale wa ba tšhabela batho ba ga bo mmege ke ba thieleditše ga ba nape ba elwa le wena ba lwa le mabošaedi a ge o šetse o kgoši mo gongwe go lla mmino gore wa tipinela mo gongwe o bina go feta tekano then wa se tepone gore o bina go feta tekano o feleletša o binela maybe le lefelo le ba sa nyakeng o binela go lona ka ge mme e le wo mme le yena a ke nagane gore ba mohloile bothata bo bogolo ge a ke nyake gore re tsene tabeng ya kgodišo gobane mme o bonala pelo ya gage e ne dilo tše dintšhi tše e leng gore o kgopišegile ka kua lapeng la gabo o bonala o ka re a sware go swana le bana ba bangwe fela mme o swantse o tsebe gore motho ola ke mamago o swantse o dule fase le yena o bolele le yena and then re le thuše ka ge e le gore o tlile fa o tlile plekeng ye right lenanego le le thietša ke batho ba bagolo le thietša ke batho ba e leng gore ba bereka ka go aga malapa founu ya bo mama ka molagae mo gongwe ke taba ya battery fedile e timile mara ke ne nnete gore ba re thieleditše then re bone re bereka jwang
mokgekolo ka mogo nna ke mo kwileng o hloka gore lena le ba babedi le mogopele tshwarelo gore le kgone go ba le bophelo bo bokaone bana ba tlo tlaišega ba ka se gole ba sa ye go magolo a bona lapa la mokgekolo mme sebela ga wena ke pheko ka bolona ngwana go no gata ka mola gare ga lapa lela o a fola ngwana go no ya ka kua gare ga lapa lela a dule fase le kokwage a nwetee le kokwage o a fola bothata bo bogolo ka gare ga lenyalo la lena le ba babedi bobedi ga lena a senke le tiketla ene ge e be le sa tiketle bothata ko re bo re go lla mama o llela ka kua gae bale ba geno ba tsere dikgopi tsela ba di swere mo go bona wena o kgonne go setloša sekgopi sela sa monno and then ba le bapalla ko go di tloša gobane ge ba go bona o ne le mogala bo ba kwa bohloko gobane ba bona o dutse le motho e leng gore go tlaišitše nako e telele so tate o re ke fetogile ka mora ye nna ke ne bothata ntate Moremi a ke ne bothata nna ntwe ke nyakang poelano fela re kwane go boelana go bohlokwa mara potšišo kore ka nako ela tate ya go tlaiša boollela kae beke ya gona ka kua gae jwale ka ge o bo ya ka gae wena tše o kgonneng go swarela tate ka tšona bona ba palela ko go swarela tate gobane dilo tše e be leng gore be le riana tšona e be ile dilo tše bohloko wena le tate ka ge le swarelane le kolota go ya ka kua ga geno o ye go dula fase le batswadi ba gago le bana ba geno le tate a le gona a re bana ba ka le a tseba ke le godišitše nna ke fetogile nka se tlhoke sa tlaiša sesi ngwana bolena ebile ke tlo mo swara ga botse tšela ka moka ke di dirileng ke kgopela le ntshwareleng le bona ba swarele ba re le tate ba re le rena mola re be re itla re lamola ntwa ya gago le sesi re go kgopiša re go betha re dirang re kgopela gore swarele ntwa le hlokang ke tshwarelo le poelano le poledišano e botse ka gare ga lapa then le tlo ba le tšwelo pele ene tate o rile ga botse ya ke nagana gore be ile network mo gongwe ke nana re tate o rile ga botse ga a tlile mo radiong gore o feleletse go nyala tate go nyaka gore o dula fase o bolele le mmatswalo wa gago le lokiše dilo se mo mogaleng re gona lena le ka thaba ge re ka leka go lokiša taba e ya ka kua gare ga lapa ya sesi le mokgekolo gore ba loke ba be ga botse nna re ne molato bothata bo bogolo ke gore batho bao ba lapeng ba jwa tšeo ba di tletse mo ja go ratha-ratha nna re ne taba le tsona ba lapeng batho ba babedi bao ba jwa and then o ba jwa batho ba jwa ba batho ba babedi bawe ba jwa ntate Moremi ba jwa and then ba be ba le botse le gore ba kolota batho ba pateleleng kolote tšeo ba thuseng go ba patelela dikoloto ba tlogole go hlwa ba rara mokgekolo nna re nyaka re phelele a re nyake stress o ka mo gae le ka leka go bolela le mokgekolo gore a swarele sesi rena re sa le gare re sa alafana le sesi a go ne molato be re tlo no mo swarela ke a o sa rena re a mo rata bothata ba gage ke leleme la gage o ga bolele ga botse sesi le mogala jwa gage ba ne leleme ebile ba ne enka ke kgona gore la ba bona ka moo le ne le bona o ne enka e ntšhi thata ke gopela gore ntate Moremi ba thushe ka ditaelo ke tla ba bona ra ba rata ba re phelele ga botse phoso tša sesi ke enga phoso ya sesi ke enga ene sesi wa roga dilo tša ka fase nna re bana go yena mara a re rate dilo tše a di riang le mogofe o na le mogofe be re sa lwe bothata ba sesi ke leleme la gage le monna ba gage ba fapatla re kgona gore re ga meetse setšhabeng ba re mo re dulang ke gausi le tanka meetse go bua meetse mo ba no fafatla ka rena ene ke a bakwa ke le mo gausi ba le dilo tša mohuto le nna nka se dumele o ka se bolele ka motswadi wa ka ka thaba re nwelwela gore sesi o ne enga ene o ne leleme wa rogana ke gopela gore le ba thushe ka ditaelo o mo swarela makoko ke mo swarela ya wa bona go ka ntukišetša ya makoko gore a mo swarele nna nka le tshepiša gore godimo ga bolwetši bo boleng gona mo go sesi nka lwa le bona ge o lebeletše bolwetši bo ba sesi keng ke nagana gore bo sesi batho ba bošego ba feditše ka bona le ditlhaloganyo tšeo a se ditlhaloganyo tša gage alright sebare sesi o ne go goroga le wena mme o ne go goroga a yela ke motlwaetse ka mokgona ke tlhagalong ya warra potšišo ya Moremi simple sesi o ne le go le hlapaola mohlomong a bolele lena ka mogo sa amogele ge nna
wa yena wa tlhapaola mare mo baneng ba gage ene so polelo e no ba ka mokgwabelang ka lona le polelo ya godimo so ga ba e tlwaelele batho ba gabo nna ke question potšišo e re sebare o ne go goroga na ke kwele gore o mo tlwaetše ge e le gore wa goroga ere re re ge re ya go lokiša re ye go lokiša le taba ya maroga andro metlhe le metlhe mosadi o na le go kwala le nna a tsa gore warra mosadi o o na le go goroga ya o na re a leboga ore malome ka kapa shi ba bolela le bona ai ba shapo alright no se se re go kwele re a leboga kere mma go rena o a dumela gore re go thushe mabapi le tabeng ya maroga ke a dumela alright ya ke o ka bolela le bona malome ka kapa moroga ke nyaka go dumellana le sesi ge a re batho ba ba hloka thušo Svar a hlomphe lapa la ka bogweng ene a ke mosole gore wa ya sa le hlomphe o dutse ka gare ga lona nako e telele so ga a sa bona phapano ya gore ke mokgonyane gore ke morwa wa ka molana number 2 Svar o tshwenya ke madila Svar ga a nwele madila a ebe tate a ebe mokgonyane mekgwa ya gage le maitshwaro a gage ga amogelege number 3 ga go ne ka mokgo batho ba ga bosesi ba ka ratang monno ka gona mekgwa ya gage a se ya go ratega number 4 ge o ka re o le mme ge o elwa le mogala ba gago wa dula o kitimela ga geno o ya go tlale ya ga geno o go tša mollo o ka suleng o timile batho ba ga bomme lebaka la gore ba hloye monno le nna nka mohloya ge ke le kgaetšedi ya monno ya mosadi nka se dumele gore sebara a hlakiše sesi ke mmona gopola gore sesi ga e lwa le sebara wa tšhaba o tšhabela ga gabo gonjwale o goditše mollo wa lehloyo mola mollo wa lehloyo o le gona magareng ga family ya gabo le monnoki o nyaka go jikela family ela a bone o ka re ba ronge ba sa rate monna wo mola e le yena a hlotšeng lehloyo le godimo ga family ya gabo le monna wo gopola gore family ya bosesi monno ga ba motsebe ba motsebile ka sesi wa nkwa mose and then sesi ke middle person o magareng ga monna o le ba gabo wa nkwa kere and then batho ba ga bosesi ba rata sesi that is why o bona ba sa rate monno ene ba mo keketa mehlege go na le mebereko kwa bogweng ke kwele ke thaletše polelo ye nngwe o rile ke sa bone selo go ra gore tate o nwa thata ene tate o abusive ene mme ge ba elwa kua family ya bomme e ya kitima e ya ku ga a fitla ku ge e fitla kua tate o ba tshepiša gore ka mo ke ka gaka ka ma ke tlo kwa ka lena mola bona ba tlile ka go diang ba tlile ka go lamola ntwa ya gage le sesi gape go ntwa le ge o ka checka nnete sesi yena le batho ba gabo a ba lwe le ntwa ya gage le batho ba gabo ba lwela monno sesi o goditše mollo wa lehloyo mo go ba gabo le monno ge ba gabo ba fetša go hloya monno o thoma go ba le problem le ba gabo gore wa ba sa rate monna gage ga gone moroka ga gone motho o a ka no go bethelang gore ba re wa senya o sa senye go nwa le ge la ke shu ye memo ga ka no re a ke wa mmona gore moroka o diang nka no emela ka go isha diatla go go bona gore o dutša o ne botata a buti tatate o a tshwenya kua ga monno la ba mmethela gore o a tshwenya o ba tlwaetše thata and then mekgwa ya gage o a tetebala gore ke ka bogweng ka mo then o thoma mekgwa ye e sa nyakegeng and then bale ba ka mola ge ba thoma ba mo isha diatla se se o kwa bohloko ke monna gage ene mosadi o molomong a ka kwa bohloko ge batho ba betha monna gage ene a palela ke go mo emelela so sesi
ke thabela gore monna gage o dumetse gore se se ke motho wa mahlapa go dumetse monna gage so ti putsiše gore ge a kgona go roga monna gage wa robalang le yena a mo fepang a mmelegišitšeng bana motho o mongwe ke size mang sese o hloka thušo sese o hloka thušo ene gabotse batho ba le ba kua ga bosese ke bona nke beng ba tlišitše ba mo pitšeng tše kgolo e seng gore ba ba tliše bale because lapa le le neng problemo ke le so sebare a gate ya gare a te kgopole gore ka mona lapeng le lela ga bosese ke mokgonyane ebile wa seng a fetša go nyala ke thaletše polelo ye nngwe mo ya mpontšha gabotse gore sebare a hlomphe lapa la bosese o mokolo re o reng ge e ka ba mokgekolo ga a nyake go ba swarela ba tšee mosadi wa gage yena a šale le bana ba gage a se polelo e botse bana ba ke monno ga a ba borote bana ba ba sa bušwa ga bo bona mogolo tate a se a nyala sese so polelo ya gage ya gore ge e ka ba mmatswala ge a nyake go ba swarela go lokile ka notši ya morwedi ya ge then yena a dule le bana ba ge ba bafe gape bana ba eno ba ba tate ka gore o ba belege a ba borote ba borota ga bona mogolo bana ba tate o ntšhitše R1,000 o tlo o nyala neng o tlo o hlabaneng gona motswadi wa ka tlang a dumelela dikgomo tša tate tša go nyala morwedi ya ge a tseba gore morwedi ya ge o phela bophelo ba mohuta mankowe a e simple so sese le tate ba kolota mokgekolola tshwarelo ba mogopele tshwarelo and then sese o hloka go boela kua ga gabo gabotseng ke ano tšea monno a mmiele mola thokonyana a lokiše mathata a gage le ba gabo and then ga a fetša go lokiša mathata a gage le ba gabo monno o tlo o tla ka morago a mo gopelela tshwarelo kua ga gabo ka ditiro tša gage ga go ne motho a ka dumela moroka le wena o ka se dumele ka dikgaetšedi tša gago tate o nwa jwala ene ge tate a no le jwala o a tshweng so tate a fokotse go nwa jwala gore a botlogele la ba bona bana ba e sa le ba bannyane kudu ke bana ba sekolo le ba go ba tša ditlhaloganyo dintwa tša lena tša gore lelwe mme a ba kitimele ga gabo di distepa bana ba swantše ba tsene sekolo na ba bala nako mange lena le duletše dintwa bana ba bala nako mange lena le duletše mahlapa bana ba bala nako mange le duletše jwala le senya bana ba dikgopolo lokišang mathata a lena le bakua gae ke dumela gabotse gore sese o hloka thušo le sebare o hloka thušo and then sese o dumetše gore moroka a ne problem ya gore le ka mo thuša tabeng ya gore a kgaogane le mahlapa mosadi ya mahlapa o a tshoša mosadi ya mahlapa o betiša letswalo o ruta eng bana ba gago o bitša mahlapa mo pele ga bana gape motho ke monna sese swantse a hlomphe monno mara ge monna ebile a tšhaba go bolela gore a nthoge mehle le mehle aowa batho ba modimo sese a boele morago tate le ena a ditukiše gore ga a ya ka kua lapeng le la gone le modiro e be mokgonyane and then ge e ka ba o bekiša ke jwala tate ga a tlogele jwala go nwe le ba re ba ne dikoloto batho ba tlo dipatela ka nka gore ba nwa mme wano go nwa tate fela tate tšhelete a enwang o e tšea kae o swara matogo ga a fetša go bereka o nwa jwala ga e tla nako nngwe o no re a ba re fa selo mara e tla nwele jwale o tlo go nyala ka eng a enwa jwala ka mokgwa a nwang jwala ka gona ga ke tsebe aowa batho ba modimo a ke tsebe gore moroka re ba fe task ya gore ba titukiše goba re e tsene ka bogare re be karolo ya meeting wa bona le ba ka gae goba e hloka eng a ke tsebe mara kry ya gore ba tla thušiwa jwang ka ditaelo ke department ya ga moremi so ke ra gore re ba fe task gore ba lokiše goba re be karolo ya gore ba lokiše be ke nagana gore re e bereke so ka di-10 re goroša mola ga boda mono go goroša ngwana ka makweng gantši ga goroša koša gona go ne go phekola nna
beng ka ba bona ga bota fela go tlo raro ke go boledišana le ngaka Makweng pele ke kwa gore o reng yena ka ge ebile ba etswa keremo bota le keremo di le gausu le gausu lapa le le hloka phekolo ya meropa go ne dilo tše dintšhi tše e leng gore ga ba re botse tsona ke duma gore re kry-e family ela ya ga bomma re kry-e family ya ga botate tate ba geno ba kae ba motloporo o ba mo Tloporo yes ke bona gore ge e re ka ba family ya geno ra ba le family ya ga bomma re ka ga lapa la ga go ra lokišetša bana ba bokamoso bo bokaone le wena wa tla wa kgona go tseba gore go o berekela eng gobane ntwa ya gago le mama e ka se fele gobane ge mme a go roga o tlo feleletša o elwa le yena ene mme o tlo no feleletša a tšhabela ga gabo mara ke ne dipotšišo ma tate ga geno ke kae ke mo a Tloporo and then ga geno mme ga geno ke kae ke Tloporo ke kerem wa rra go tlile jwang gore o dule ga bo mosadi mengwage mekakaka ga geno e le kgausi radio e timile go dula go mosadi nako e telele ne ke sa bone phoso mo ka baka la gore mme o nna ke tswa ka le gore foro le ela ke bona ka tshokolong ka mokgwa banna bana ba bolela le isa le bananke so ne ke bona tshokolo ya ka mokgwa ena a sokola ka gola mara ke sa re ke tla e kgona gore ka desha ke lerato ka a dula noši so a dula noši le mogolo ga geno be go šetše mang ga ga šulo go šitše motswadi ya ka na a sa phela a šetse le mang motswadi ya ka le kgaetšedi tšaka Bom- ke la dikgaetšedi le masogana ka gae bo mo thuša ena ka tšhelete ke ne ke mo thuša maka la botse so bo o tlhokometse malapa a mabedi wena so yena ka nnete ne ke tlhokometse malapa a mabedi ka gore yalo ka baka la le nna mo ke leng gone le ke gopola gore aowa ga nka se šišheleng kua mosadi wa ka senrate wa kwana le ba geno wa rra aowa le bola re kwane lebakang hai sebakwa nna ke tse gore go bakiwa maka la botse ke no bola le nna ba lompotsa gore aowa ka mogae ka bonkotho ke tlenyana that's why ke re a go tle ba bo tate go tle ba bo mme ke mo re tlo kwang ditaba gore bothata ba tate le mme ke eng bona mme wa rakiwa ga gabo tate wa rakiwa ga gabo ene gantši ge monna mosadi ya gage a hlaka nkebe tate a tšeri mme a ya go dula le yena Tloporo ka ga gabo ba gabo be ba tlo gapeletša gore a nyalo a tle ka gare ga lapa jwale go ne le bothata mo bana ba tlo goga boima bana ba tlo sokola sale o yaneng ga bopapa go sese awane ena le ga bopapa ke aya le ino ba go ndwala ka re thomile go ngwana ke ngwana ke sa nna ke aya ga bopapa ga bo mamago ga bo mama gona a wa sale ke ya khale ke ile ka ya yona September ke ile ka gata go bo mmangwana alright mama sale o yaneng bogadi ba gago ke ne e ka be ke lata go ja boraro ke motho a go ya mara go ndwele ke ka be ke lata go ja boraro alright le ya dumela re bitša family ya bopapa le family ya geno gore re lokiše taba tša lena nna ke ne bothata a ba be gona ba bitšiwe o rata gore go be le khutšo alright ke nagana gore taba ya bona e kwagetše nna ke e kwele go nyakega ditaelo le ka tla meropeng ka Sontaga ke kgopela tatege le tla meropeng ke a kgopela meropa ke taelo ya bakgalabe tše dingwe tša dipolelo tše di tlong go tswa mola a di nyake le šetše le nwele ke kgopela gore tšatši la Sontaga se ke wa bogwatha gore o tlo kgone go emela ditaba tše mo o botšišwang gona e be e le gore o a araba ene meropeng a re tlele ditaba tša ditshele nto ke nyakang go e tseba nna ke gore why maphelo a lena le ba babedi le sene bophelo bo bokaone ebile meloko ya gabo lena e sa lenyake akere a ke nyake go tlela ditshele tša kgale ke nyaka go tlela gore ke kwa gore badimo ba ka re fa tharollo e jwang godimo ga lena le ba babedi nna ga geno bothata go senyegile ge go itla kae o re wa ga mang gae pa nna ke Radebe o wa ga Radebe mama kwa ga tšatši ke tlo kgopela go tseba gore mama ka kua lapeng la gabo bothata keng go yena tate mo go wena bothata keng mo go wena akere then re tle re kgoneng go tseba re le thuša jwang so ke tlo le thuša re boneng gore re bereka jwang a ke tlo phekola dikgoro ke tlo phekola lena le ba babedi ke le nyakela gore why le ka baka gare ga mathata maka batswadi ba lena bobedi ga lena ba tsebe gore na
bothata ba lena ke eng ba ka bolokisa jwang go nyakega gore go diragale eng ka maphelo a lena ke nagana gore e kwagetse ke bone o ka re gone balli ba bang ka mola nako a rena ile ke a leboga mama sontaga re tlo gatlhana košeng sontaga sona se le seke la no a kere papa a nka selwe o thuse papa a se ka gamola ke kwa ba re wa bina ye wa bina a go bina gona ne ke le majaifa le thank you a ke sa kgona right motheletši wa motse community radio gona fa le gona 86 number 3 FM awa tate ke le tšitši wa bina o ja loto foso o tšhamile mma ka go bina re a leboga mma gore na tsenang di duleng mo setulong se sa ka mothoko tše ka mafelelong nako ya lena ga e dumele gore le tra eng solo e dumela gore kore o no tšea taba tša gago ka mokgwa o di tsebang ka gona o di itie raka and then go fetša go di itia raka go ka ba le tharollo ya ka pelanyana a gone molato re a leboga mma gore našo o gorogile nke re tle re kwe taba tša gage gore na di jwang mohlho mongwe di kaone go na le tša tate wa go bina godimo ga setšidifatši moroka mma gore našo le ka motamiša semmušo mongaka la mo amogela semmušo ke moka a titsebiša a re fegolela seborala prof le kae mma gorena re gona ra lena re gona motswadi aka mama ke mang le tswa kae gae ke nna ngwana shepu tshehla ke belegwa ga malekana ka nyalwa ga tshehla all right molato ke eng mama ke na le bothata tate bothata ba ka ke gore a ke re bothombe ka badimo ke tshwentse ke badimo go fitlhela mo e le gore ke be ke le toropong ke go diša bana ka moraga gore mogala o a robale and then ba thoma go ntshwenya ke le nageng ya Gauteng go fitlhela mo e le gore ke tshwantse gore ke ye gae ko phatlha ga gešo mo ke belegwang ge ke a ke tshwantse ke fitlhe ke phatlhe ka reka pudi ka reka dijo tša go dira jwala e rile la bone la tšatši le ke tshwantse ke tle ke thome modiri wa weekend go phatlha go tla lentšu la mokgaladi ke robetse mokgaladi wa re gonna re sepela go tatago o mmotsiše gore ga geno ke kae ka tsoga ka ya go tate ka mmoša gore ba re ke go botše gore ga gešo ke kae tate a re aowa a re sepele a kere o na le mmane mme o hlokofetse o dula le mmane ke kgolenyana ra sepela ra tla ka gae e re fitlha ka gae a gona ka mokgong ka go botšago o belegetše mo o bona mo o goletše mo ebile a gona seng ka go botšago sone ra dula ga gone bothata bošego ka robala ke robetse mogala bola a boa gape a re bodiša tate wa ga gore ga e ba o nyetse mmago matswela a gago a tswetse kae ka boela go mogala di bofurugo ka nako ga bolela so o bolela a šupa ka monwana so monwana wa ka o sokologile bošweu bo bokamo bontsho bo bokamo ka botša mogala bola ka mogala ba mpojang ka gona a re go nna re eish na ke tsebe ka tloga ka ya go bo malome bo kgaetsedi ya mma bo rangwane ka ya ka bodiša taba eo ka mo ke botšišitšego a kgwetša gore bona ke a bona beele ba bannyane ka nako eo mara ba ntaela go mmamogolo ka ya go mmamogolo a ke fitlha mmamogolo a mpotsa gore matswela a tswetse ka lapeng la ka la mogala baka ebile dipudi tse 12 ke hweditse se bego ke setlela ka boela morago re tiisitse ka boela morago ge ke fitlha ka molapeng mogala ba re go nna re mogala ola a neng a tša bolela le nna ke sa mmone a thoma go itsweletša ka sebele sa gago mo seferong go na le diphoto mo seferong a ema a kena ka sefero ga a kena ka sefero a šupa mo fase a re ka mo ke ka gaka mo e leng ga a bolena ke kamo malapa a fapane se go na le lena cross opposite ke kgoro ya botate ke ga gešo ke ga rangwane wa mafelelo ke ga ramogolo o le ba ne rangwane wa gare and then a re go nna re mo ke ka gaka a itheta ka mokgwa ithetang ka gona a re ga a bolena ke kamo o šupa cross opposite back opposite e la ga rangwane wa gare a re ga a re le o re go ke tatago motse wa ga go šola o šupa go sana le mošwane o kana kwa mošola and ke kgone bona ga a šupa straight a re le go mosadi wa tatago
ke ngwana maimela o nyetse mosadi wa tatago tsanang ka molapelele e beng ka ga la bolena ge go esa a seng ka tle ke boleiša mogala bola ka sepela ka gara ngwane o gona o berekela gaufi ka e sa le furugo ka kudu ka foša matlapa godimo ga moako ka baka la re dikeiti di khilwe ra ngwane a tla bula makala gore goreng ka fihla ka mmotsa a re ngwanake o ka re o bo o le gona ge mogala bo a bolela gore lenyalo leo papa ga go botsang lona bese lenyalo be le phati ya bapostolo a re re ba botsa ra ngwana a tsena ka kwa lapelele ke reng ke la gešo and then nna ke ya ka kwa ke reng ke ga ramogolo ke fihla ke tsoša ramogolo ke a mmotsa ditaba tše a re ngwanako wena ga o bone ke se ka ba ka boloka mmago a ke tsebe nna gore go bile jwang lehugelele gona no ba gona a re ke bile ke begilwe molato gore ka baka lang ke sa boloke mosadi wa nnake o bolaile mosadi wa ka ke ramogolo o mpotsa re dutse sa setoro ke ge a re gona re ke apare ke fetse ke tsene ka mola ke ba botse ka re ke tlile le rangwane ke thomile go wena and then ra fihla ra dula sofeng ke nna ke bo papa ba ka ba bararo and then ke nna wa bofom rangwane o mafelo no re ga fihla re lapa le re lenga go lona ke la geno mogolo ke la bo mmago and then le laka ke la bo papago nna ke since ke lwa mafelelo nna le abuta ka ga re tswe matswela a ira papaka a re nna le abuto a ka o a re tswe matswela re tswele mogolo a rena a hlabiše mmago ditaba e solobegile ke re ba ntlhalosetse gore go direga and then ka tswela pele ka jera jwala jola mogala bola a boa gape bošego ke santse ke tle ke tsogo ke tlhabja pudi modiro o tswele pele a re kgaola stenese ripa metlhare o kgaole mo o tlhome mokhukhu ka mo ka boela ka botsa ramogolo a mpha masenke and then ka jira mokhukhola ka jira ke ka ga gešo for temporary and then ka tswela pele ka diphatlhote tsaka go a fela ga tswela pele o ile e tswile mo go nna ke boeletse morago go tlhokofetse ramogolo o bolokile a gone bothata a se go dira ga selo go tlile go tlhokofetse papa wa ka re reng ke papa rena and then ka go tlhokofala papa wa ka nna ke lekile go ka botsa rangwane gore mogala bo a swanele o bolokela ka mo ka ge a na le mosadi wa gago o a monyetseng go thiwang ke le go mosadi wa gago papa go rena go thiwa a ba ntlhalosetsa bagadi ba ba re papa go rena papa go rena o mogolo o nyetse mma go rena ka dipudi tseo tse 12 tseo ge a seno monyala and then mama kokwaka mmela ga bakgaladi ba a re o mogolo go monnyane go o mogolo a re ngwane wa lehlodi ke sereto lehlodi ngwane wa lehlodi o tlo boela morago ka re morwake wa gamagametša ga a tlo kgona go tshwara mosadi ga botse o tlo boela ga gabo mola ke morata ebile a na le matsogo ga bommaka go sena a sena bosesi ba na le boabuti ba babedi ba le ba bararo ba sena batswadi go na lapa le lennyane le ikemetse ka mokgo le ikemetseng ka gona and then mogalabo a re go nna re le lapa le ke laka go letša gore ka moka ka ga bo rena mogolo ka botsa rangwane ka re mogalabo a swane re a bolokele ka mo ka ge swantse re a bolokele kwa e leng ga gago e le go mosadi wa gago wa nnete e a monyetse go morago ba ganana le seo go na le moferefere le hula mogadi ba sengele ba gabotse mogalabo last one ya gešo wa mafelelo o ile a motse a dula le yena mogauteng o re tlhokofaletše ka ga mokgonyana and then ba se šomiše tšhelete ya mogaladi gabotse society ya sepele gabotse mogaladi go kgonegile gore re na re tle re le family re tlhakantšha ba kgopele bana ba sesiwa ka o mogolo gore a re thuše mogala ba gore go ka re ne ba šete ba re o hwelela makgweng mogala bola o tlile setopo sa gago se tlile ka 12 wa bošego ka 4 ya go seng rangwana re a se tsweng ka gore ge le subela re rile batho a bobo le morago le hua le gona go ntse le setopo se tlile ka 12 ka baka la gore ba sentile ditšhelete tseo di be di hlokega and then ge go esa lehu a le gona ka re mare le bona taba ye gore e diregile jwa ka mo mogalabo tsatsi di subetse go se lehu tsatsi le hlabago lehu le fetile and then rangwana re nna ke di tsene a gone taba tseo di fetile go fitlhele mo e le gore mogalabo mongwa motso e tate mogolo a rena ba bo rena mogolo o tlile go nna gape a re go nna re lokiša motse o a ira o wa gagwe gore re tle re kgone o tla leba ka ga bolena wena ga o bone gore ke ga bolena mogolo ge malume a lena o mogolo a hlokofetša a bolokela kwa malume ya nna e monnyane a hlokofetša a boloka kamo
ka botsa abuta ke je ka moka ke tsere ka na le abuta ka mo shaka ra abuta go tseregile jwang a re maloma le ne mogolo ga robala be go sa le monyane be re sa le kwa marupeng before to thothala mo re leng gona gone jwala and then o tlogile a le Middelburg a tla bolokela ka mo re leng gona go jwa re leng ka ga borena malome o monyane ena next ke hlalefile ke tsena sekolo primary o tlile ka nnete o boloketse ka mo and then ge go fetša mola go fedile nna nno tsebele ga borena ke rena bana abuta ka wena ga o bone ge go direga ka mokgo ke nnete mogadi sa se bolela ra kwana ge go fetša lehulela mogala bola go fedile go ka mokgo a go dirwa selo moraga ba huba ka mokana ga bona ba tlhokofetseng go papa ka ga jira selo go mma ka ga jira selo nna ka baka la sedimo ne se ntaela gore ke direng ke ba hlapišetšwane ke hlapiša papa ka sa phela le bana beso a dumelang ke be ke mohlapiša ka baka la gore bana ba gešo ba rarogane ka dikereke tša bona a ba kgolele kerekeng nna ke ngwana wa boraro ka moga mokgekolo ke na le lefahla laka re ba bane mare ka baka la gore ke na le lefahla re ba boraro abuta ka wa lefahla ga a tumelo ya setšo ba tloga mpitša moloi ke sena taba le tšeo ka re ke a mokwešiša gore tumelo ya gagwe a ikwešiše seemo se sa ka sa dituku tše khubedu le tše di jwang and then o a lenka o mogolo o wa dumela tumelo ya setšo ka gore o ile a ba a thaswa boroka ke ga mashabela gore ke ga mamma o ile a ba a thasa gona mothoko wa ya peka sota a re dire so mama o tswa kae gae ke tswa ga malekana go ntse le ke agile mo moteti o mo moteti ba geno ba kae ba gešo ba ka ga malekana ka tubatse ka kwa from go tloga Jenfest wa kwa okay story taba tša gago ka se di kgone nonnoši go nyaka ga ba geno a kere ke tla ria gore go sasa furugo o foune ke tla go fa founu tšaka o mphe founu tša o motee wa ka gae taba ye re tle re idulele fase re e fetse o ka se kgone nonnoši ke a kwešiša gore nka se kgone ke nna noši Ya, mara ke ka nna Labone. e ntshwenyang ke dumelelana le wena o re ile gabotse go tlile mo e re rena Labone re re ge re boa mmerekong ka ge re ne go berekela ka Jenfest re tle le bale ba geno go tswa Jenfest bona ba namele ba tlo nkry-a Jenfest and then rena ka Labone re boe le bona le wena o tlabe o tswelela mo moteti re gatlhane mo radiong and then re kgone go ilokiša ka gae ke bana ba mme waka ba ka mpeng a mme waka re nyaka ba ba amanang le taba ye wa longwane ke rangwane o mafelelo re ya ka mola o mpha dinomoro tša rangwane ka gore go mbele rangwane a kwe taba tše ke nyaka gore re tle re thome ditaba tše rangwane a le gona rena ka Labone re tlo tla le ba ba tswang Jenfest ra tla mo ra tsena radiong re ne le wena le bona ke lebogile kudu magagešo go sasa re gona ka gae le ka tla la tla la kry-a thušo difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 le ka ifounela bošego goba mosagare le tlo ba kry-a ba tlo le araba goba 060 959 0303 ke lebogile thata malome ka kapa ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station le ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a leboga magagešo re a leboga mmago rena a re tlo kopana Labone le wena re a leboga motheeletši re a leboga tloutša baroka le khuru ya gage ka moka re a leboga magagešo le ba ba re swerego ka www.mcrs.co.za le gona ka fa le matlakaleng a dikgokaganyong tša leyago Dr. Moremi le ka kapa Maubane go tšwa go nna ke le morwa motšha Maubane ke tšwele